गोयची इमेज युजली एटलिस्ट देशातल्या हाजे खातीर तरी एक खंय तरी एक पवर्ट टुरिजमाची जाल्या. आज तुम्ही जेन्ना ह्या पोर्टफोलिओ कडेन पळयतात आनी इंडस्ट्री कडेन पळयतात, डू यू थिंक इट इज इजी टू चेंज दीस इमेज विदाउट डॅमेजिंग द फायनान्शियल इंटरेस्ट इनवॉल्ड? It is a process, and it is the government which has to work together. It cannot be the home department working differently. It cannot be the captain of ports working differently. It cannot be the tourism department working differently. A consolidated approach with priorities lined up towards the economy needs to be spoken about. आमकां गोंया खातीर कितें जाय? मायनिंगान कितें जाय आशिल्लें? मायनिंगान इतले कंप्लेन्स आयले, PSC जालो, इलिगल उलयले, सगळे उलयले. आज वी आर स्टील स्टक अप फॉर लास्ट 10 years ऑन द मायनिंग सिनेरियो. आज मायन ओनरा बरोबर तो गॅरेजवालो, तो ते मायनीचो च्या दिवपीवालो, कॅन्टीनवालो, वर्कशॉप रिपेअरवालो, ट्रकवालो, सगळे जाण जाम जाले एक सिस्टमान. Today we need to ensure that we do not have another thing like that happening in the tourism industry. We cannot afford to. As we keep clearing the things which have been issues, we have to start progressively working ahead. We have to start getting our map ahead. हे क्लीन्स करतले फुडें वतले जावंक शकना. Policy and practice need to happen together. Policy and practice needs to start moving. What has happened and what is to happen are two different parts. What has happened ताजेर चर्चा करची पडटली, करेक्शन्स करचे पडटले, पूण ताज्या खातीर कितें करपा जाय ताजे खातीर बाकीची गजाली ओडून उरपाक जायना. उरचेत ना. एक आसा हांवें तो पवर्ट टुरिजमाची विचारलें बिकॉज ही गोंयची इमेज जाल्या. आय थिंक आय कॅन कनेक्ट दॅट इमेज टू युअर बेजीक स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वर्सीस क्वांटिटी. द क्वांटिटी will get reduced when the quality goes up, and the quality will go up when this image of power tourism goes down. How difficult, Rohan Babu, is that process? When you are sitting in that chair today, you said that it cannot happen overnight. 2 years, 3 years, how much time it would take to, I'm not saying a defining shift, but at least the pervert side goes maybe 20% and the quality side goes 80%, at least for that to achieve. नाही, पहिले समजून जाय वॉट इज पवर्ट टुरिजम. ह्या पवर्ट टुरिजमा खातीरूच तुका क्वांटिटी टुरिजम येता, क्वालिटी येना. आनी क्वालिटी येतली जाल्यार पवर्ट बंद जावपा जाय म्हणटा तो. वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी हॅव द रायट टायप ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन. दॅट इज द सेम टायम इन दीस पीपल स्टार्ट गेटिंग क्लीन स्टॉट. आतां कितें जाता, काल एक सादो हांव मिरामारच्यान पणजे येतालो. I saw bus parked in Kampala, where on the footpath the people were littering around with their plates, they cooking केल्ले सगळे केल्ले, रांदतात बिंदतात सगळे करतात रस्त्या साइड. Absolutely unacceptable. समज पुलीस पण हे आमी सगळे गोंयकार मागतात ते बंद जावची म्हणून. समज पुलीस रस्त्या वयल्या गोंयकाराक तूं रावयता आनी ताका फायन मारता, टुरिस्टांक फायन मारता. How are these people going which are under the scanner of the municipality and the police going without हांचेकडच्यान रेव्हेन्यू येना काय? हे टुरिस्ट आमकां बंद करचे पडटले. वी आर नॉट सेईंग वॉट टुरिस्ट जाय काय नाका. जो टुरिस्ट येतलो अवश्य बसीन येवनी, ट्रॅक्सान येवनी, कित्यान येवनी, बट दे हॅव टू यूज अ लॉज, they have to use a 1-star or a 2-star hotel. They have to have every facilities of Goa How being are you used. going to ensure that? That is where the act comes in place. Okay. The act with the rules will speak about what are do's and what are don'ts. I've already started putting the department on the job. We're getting a legal firm through a consultant which will be coming on board very soon. File already move केल्या, CMA को move केल्या. ती जायना फुडें we will ensure that within the next 30 to 40 days we have an act in place, and my target is the forthcoming assembly we introduce this act in the assembly. Are you saying, just for the sake of clarity, because this is very big what you are saying, की कायद्या भितर तरतूद आसतली की जो ट्युरिस्ट गोंयाक येता ताजे कडेन राबित्याची व्यवस्था, म्हणजे ही फक्त बसींतली व्यवस्था किंवा गाडयेंतली न्ही, जाल्यार प्रॉपर खंयच्या तरी लॉजाक किंवा रूमाक राबित्याची व्यवस्था आसतली, हाजी गॅरंटी असल्यारच तो टुरिस्ट गोंया येवपाक शकतलो. कशात आणि प्रमोद, when you talk about legislation, this becomes all the more important. A statement made is a statement to do. आता तू म्हाका समज एडवोकेट कसो प्रश्न विचारतलो आनी हांव कोर्टेरीन रावन उत्तर दितलो, दॅट कॅन बी मिसट्रीड ऑन द लॉंगर इंटरेस्ट ऑफ गोवा.
So I wouldn't find it at the right time today to answer this question of yours. Okay, the Which in fine days details, to come, the finer details of कित्याक it cannot be tomorrow taken in misunderstanding, miscommunication isolation. जावंक जायना. ताज्या खातीर जी व्यवस्था तयार जातली लिगली तकलेन घेवनूच करप जातली. We will ensure that as we take these things in progressive ओके way. हांव बेजीक उलयतात फायनर पण आमी चडूच फायनर विचारले तूं आदोगाद उदोगाद म्हणपाक इतलें नाका. बेजिकली रस्त्याच्या सायडीन जी हळशीक चलता ती बंद जातली ह्या कायद्या लागून इतली जर तुमी सांगपाक येता गोंयकारांक. तो कायदो आसून आजूय बंद जावंक शकता. कायद्यान कित्याक हाडटा आमी टुरिजम कायद्यान कित्याक हाडटा दॅट वी हॅव अ पर्टिक्युलर रोड मॅप फॉर एवरीबडी. आज समज एक बस भितर येता नाल्यार कोणूय येता. थिंक अबाउट इट. तुजे कडेन डेटा आसा डेटा ना आसा डेटा ना. इमॅजीन इफ यू स्टार्ट कॅरिंग द डेटा ऑफ एवरी पर्सन. टुडे यू हॅव टेक्नॉलॉजी वे यू कॅन पिक अप डेटा ऑफ एवरी पर्सन हू कम्स इन टू युअर स्टेट. You know the type of tourists coming into your state. You know what offerings you can do. तूं समज मुंबय गेलो वेलकम टू द महाराष्ट्र नेटवर्क म्हणून तुका एक मोबायल फोना वयल्यान तुका मॅसेज येता. If tourism department starts giving you these messages and understands what type of tourists are coming, a lot can be done. You have so many proactive measures where IT can be enablers, the technology platform can Both be the enablers departments can work to together. complement tourism in a very progressive manner. आता हांव एक ॲप चित्ता जे certain stakeholders can just send across when it comes to restricting crime. I've already started working on that also on the beach belt to give the security to our people. See, we have to start working on steps which will be giving confidence to the people की गोवा is safe. आज कितें जाय गोवा इज अ सेफ डेस्टिनेशन हें एकदम थ्रू मिडिया जावं थ्रू बाकीचे थोड्यो गजाल्यो गोंयांत जावन गेल्यो तातूंत गोवा इज कम इन द लायमलायट टू जशें पर्वट म्हणटा ऑर अनसेफ कितें तरी म्हणटात. आमकां ती सेफ जागो आसा म्हणून कॉन्फिडन्स दिवचें पडटलें लोकांक.